Smo i curama iz Drvoreda. Recite nam kako ste započeli karijeru, otkud zapravo želja za osnivanje benda? To ti se slučajno dogodilo, kao i sve, slučajno se dođe. Ovaj čovjek ovdje s bradom nas je sve bio više manje. Ona si naš. I tako smo počeli svirati svašta na početku, pa smo se obazirali polako na neki stil koji smo zvali Balkan Kan. Šta je Balkan Kan? Balkan Kan, Balkan i Kan Kan. Balkan, da, kao poveznice između Hrvatske, Francuske, odnosno Balkana i francuske muzike. Zato što u biti u svojoj glazbi imamo te francuske elemente, pošto on Francuz, pjeva na francuskom, znači radimo pjesmu na francuskom i na hrvatskom, tako da kombiniramo to, nekako pokušavamo naći taj kompromis, a da zanimljivo zvuči. Tako, ima i da bude elemenata, kohezija, da. Da, ima elemenata različitih vrsta. Super, oni su dva totalno različita autora i to na kraju zvuči baš dobro. Da, kad se to dvoje spoji, Da, to koda da spojiš kokoš i labuda i nastane divlji labud. Pa zove se sa tekstopisci. Da, on na hrvatskom, a ja na francuskom. Makar sam ja nešto na hrvatskom napisao. Pa ja francuskom. Ljubavno jedno. Baš sam sretan što te imam, jedva čekam tekst, da dođe dan. Dobro, kako ste okupili toliko članova? A njega pitaj, on je... Mi smo tu toliko entuzijasti, znamo da od glazbe nećete baš živjeti od... Imam debeli imenik i onda sam jedno jutro. Bilo me dosta... Išao sam od i kad sam došao do Ž imao sam band. Dobro, bilo nas je 8, sad nas je 9. Promijenilo se kroz band, ja mislim promijenilo se. Neki članovi su došli, neki su otišli, tako da... Jedan je otišao i dva su. Znaš što je super je kad imaš 9 ljudi u bandu, onda ako neko ne može doći na svirku, recimo sad nema flautisice i možemo bez njih svirati da ne može truba ili da ne može violina. Možemo mi sa 6 bendova svirati. Bitno je da je tu harmonika, gitara, bas, bubanj i barem jedan bras. Ali mi možemo svirati praktički malo, samo treba rearanžirati. Jednom je basist nije mogao doći, pa smo čicali drugog basista što znamo koji je super, pa je skinuo dosta brzo. Krpamo se međusobno. Koliko su zapravo osmišljeni nastupi, je li dajete prostora nekakvoj improvizaciji? Da, znaš, volimo se igrati. Tako da, mislim, ima tu taj neki koncept koji je podložan provjeri. Tako da, dajemo se malo slobode, tako neki dijelo može neko improvizirati. Neki su Robini, Robina recimo. Robina voli se igrat na violinu. Ja sam sama jedina žena u bendu, pa mi je teško. Danas mi je teško. Ne, dobro si. Uvijek ima sve na hladnju, Inače je druga žena, flautistica što nema danas. I još tu najbolje prijateljice iz djetinjstva, kužiš. Pa danas pati, oj di mi prijateljica, šta ću bez nje. A teško je za 7 njih, 8 zapravo. Ne, 7 da. Svirke, promocija, kako se organizirate to? Ko okupira svirke, imate nekog postupak za to ili se Ne, svi pomalo. Sami smo, tako da, ne znam kako možemo. Ako ima neki booking menadžer, slobodno, Nek se javi. nek se javi. A ne, našli smo. Ne, to je, ne smiješ govoriti pred kamerom. Aha. Evo, po novinarka. A ova novinarka je super, to sam htio reći. Ovo je najbolja novinarka u gradu. Križevci. U području. U Hrvatskoj. Ja ništa čujem da gram.
Kako vam je u Križevcima, jeste zadovoljni sa? Da, super smo pojeli. Križevačko pivo. Križevačko pivo. To je najbolje pivo koje sam ja probao. Evo, dobro, danas sam doduše pio jedno domaće pivo. Prijatelj mi radi pivo doma. Danas kad sam to popio, svijet mi se otvorio. Idem raditi pivo, ali i križevačko pivo je fantastično. Super da imate tako u malom gradu pivovaru svoju. To je duga tradicija. Inače danas kiša pada, nema žive duše na cesti, tako da ne možemo baš suditi. Lijepo izgleda, ali... I super je kulture. Da, to da. Sviđa nam se onako alternativno mjesto. Hvala što ste nazvali. Čim ja vidim te trube i kako se zove, francuski rog na zidu, to je to. Hvala Luki Belaniju što nas je zvao. Da. Upravo svira, umjesto da trebali bi biti dole. I Hrvoje isto, Hrvoje.